Good morning, everyone, and welcome. Today, as we start church with worship, let us be reminded of the words from Psalm 95, verses 1 and 2, which reads, "Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving, and let us sing psalms of praise to him."
Olha, você é o
nganga pa iae fio maia. I papasuino mātou loto ma manatu te totasi. Mātou te avatu ele tauranga e pa ia mone mea malau fio. We've suspended our day this morning to come and worship you, O Lord. We ask that you grant us the humility to approach your throne in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen. Tato amata nei sami ngai na pese te ina tato o special prayer business na walu sukulua you will buy all sapati.
Na manava lava e o mātou punga Isu le o ke sene. O na mātou I loa ai lea o le ola e le mai a mātou e mai lau fio. A wai atu fo Isu lo le tino I lo nopu malau e kalesia ua lotu mai. O na mātou mautinoa ai lea sa ta ape I mātou ai fesilingia pe mawhai I mātou na tua poto. Nei wa vai atu suru tino o poto mai lo ndu malau e kalesia. Na ia mātou leo le nei mautinoa e te lei tu la fo ina I mātou. Na whapeo na lata o la ufio ia I mātou ma e sila fia I mātou uma. O whapena o na mawhanawhana mai le mafuta mai o lo nganga pa ia ia I mātou le nei tai. We thank you, Father, for the evidence of your kindness and your love as your church gathers today here on these hallowed grounds and elsewhere. We are reminded that from the very beginning you've always had this love for all of creation, that you loved us even though we sometimes forget. So as we gather here today, let this service be a reminder of the soul, of our purpose on this earth, and the genesis of life and life eternal. As we lift up our praises, as we read your canon, as we meditate on your word, may this clarity falls heavy on us, that there is nothing in this world that will separate us from your love. No amount of sin can separate us from your love. No amount of neglect on our part can separate us from your love. And all we have to do is take a deep breath and feel the life come into our being. Let that be an acknowledgement of your presence. E ngalo ia I matou, le iai o lawo fio I nei le li ie. A matou ta ape fo I a matou ngā ruenga ma whi au te tōtasi. E ngalo ia I matou le tāua o le iai o lawo fio I o matou tangata te tōtasi. Ala matou tatalo ina ia o ngāle nei sauninga. O whai mā matou masani le amatanga o lewa yaso ma lewa yaso. E tue whawhangu mai e ia I matou le iai o lawo fio I soifua ma le ola o lau whanau. A ta ape matou le lava yaso o mawai sa mate pe matou te olia le nei tae au mātou mo fie. Ia le nei o poto lau whanau. I la loifo lo malu pa ia. I le file mua o lau fio o te ina i le malolonga whasabata. O leo wa watu e matou le whawhitai ma vi inga I ate oe. Watu la matou whaatu e ma matou whanetanga. Wa o malie lau tau singa I lo nuu ma lau kalesia. Mata mai lava I e matutua se o I a matou whanau laiti. Le ngata fo I a matou o tāpua I le nei whale tāpua I le nei tai au. E whape fo I latou o lo tāpua mai I lunga I o wala ese I taimi ese. I le whaitalia o le tangata lava ia marona sa utona. O matou tatalo le li ie. Ia tofu maua uma I matou le ne mauti noa. Ana le se anoa lau fio mai matou. Se manu o le ia I matou le ola. E manatu lava le tangata ia o lona malosi. O lona poto. O lona atamai o mafuai. A le pumoni lava le ne te tauna matuata lia. Ana le se anoa lau fio ia I matou. Se manu ua whano I matou.
Le ngatai mai le le fili o na lamatia ai le soifua ma le ola I le lava yaso o mawai. E whape fo I mai le I tutonu o tangata lava ia te tūtasi. Le whamaua lunga I mawhai ona tutolo ifo I o mātou loto. Le musu wae to toso ai mātou I au ngā ruenga whai. I mal mātou whaatalinga tuli. Whaamalonga whaapitoa. Fili ai mātou whaalinga lau fio mātou tutalia ina. Au le tele o whaalinga lau fio e whaingatā o na ofio mātou loto. O mātou tatalo leli I au ngā nei sauninga ma au ngāro mātou pai I le tūpao lo la e. Whamawhanaina I mātou, whamanatu mai ai mātou. Le me am tauna mātou whaia. Mātou whawhtai leli I ona wale istala vale whalangoina I o mātou talinga. Whampole be whaatotu vale nai o mātou loto mamanatu I lau e kalesia I nei. Nā le leo le oli ma le fifia o kalangaina bea. Whawhtai whaona o soifua ofo I nātu o ona. O whainga ruenga I nei. O mātou tataro leli I e. Se I whaamaina pele nei e kalesia e whainga ipu ma waalo tala lei. Mātou tataro e ni eila whamanuianga I le mātou tapu inga le nei tai ao. O ona o ofo I nātu lo lātou soifua ma le ola. E tautua ai lo finangalo e ala le nei e kalesia. O mātou tataro leli I e whaola lo mai lo mātou whatutua. Whamausalina la mātou mori mau. Ma I e whaamaina o mātou tangata au mawale. E whalautele nai le finangalo lau fia I le rana. If we have but one request, it is this, Lord, that as we gather here every week at the beginning of the week, that we get to participate in what you're up to in the world. Give us the insight so that as we read our canon and meditate on your word, that we are gifted with insight on how the world works, but more important, how you want us to live. We ask that you continue to come to us in ways direct and subtle, so that we can hear you, even if it's a small voice. We ask that your blessing be upon our family here and our family extended, and may your blessing fall heavy on all the Christians and people of faith as we discern your will this week. We ask that you gift us with the gift of clarity so we can double click on a lot of your teachings, so that we can understand you and understand you forensically, such that we submit our will to your grace and yours. Whapela va Iesa mātou tatalo whapitoa le ali ia o le nei. Ia mātou I loa lava lo finangalo mo I mātou. Lo tele isi mata upu o lo whetao mia ai no mātou I loa o lau fio. Lo tele fo isi atua o lo valabala au mai mātou te atu e tapo ia o lātou whata whaitau langa. Au le mele nei o mātou manao ia I le ie. Ia au ngā o mātou poto I nei, au ngā mātou whaitau ngā tusi. Meisea mātou talotalonga ma mātou mawhauwhaunga I lau upu. E whamausali I airo mātou whatuatua I a te oe. E mea lofa na ofo ina mai e la ofio, mai la atou I le whatuatua I o mātou tua ama mātua. Le o mātou utu tutonu o le Kalesia Samoa. Le fua tafe mai mātou le nea tunu o Amerika ma o mātou whatutu e Kalesia. Mo le whamoe lava ina ia papa ve loa le manuia ma le file mu o la o fio. Na vatu e misionale o mātou lau ele ele. La mātou tatalo le ali ia whamausalia la o fio la mātou mori mau. Whatupula ia e lo nganga pa ia o mātou tautua ma whatutua I a te oe.
Nei a vea ai I mātou I nei. E whai ma a inga o la o fio. O mātou tatalo le li e yelo whamanuianga. Nei malo o mātou whai malo whatasi I ai. Iona te tai. Le tā whatolu o lona malo le li e yelo whamanuianga. Whamuia le plestene ma le kapineta. Whamuia le fono whaitu la fono. Whamuia fo I le whamasinonga. O mātou tatalo le li e ni e tafe mai ia I lātou le manuia o I mātou uma. O lo whai malo I le nei malo. Oi lava nei ngalo ia I mātou le malo la o fio. Le malo le langi. O lo te tai lo walo I Yesu Kiriso. Ona manatu, ona tō whamanino, ona o onga o lo mātou sa ili ia I le aso sa ma le aso sa. Wa bea lea ma whamanatu ia I mātou. E le lava se malo, e tusa ma le malo la o fio. Nele le li ia o mai lo manuia, o mai lo file mo I lau o whai ngā ruenga mai mātou uma. Mātou te tala I ere tala le o lo malo I le lalolangi. Ia o le nala mātou te talo. Nā atu I lungo o la o fio o whatasi ma te talo, lilo o tangata lava ia te tuatasi. Ta maasa I e tali mai e tusama o sila fio meo. I suafo Yesu Kiriso o mātou li I mal whaola o ole ma te talo ai. Salo,
We ask that you receive these tithes and offerings, and we also offer you our hearts, that you may dwell in it. Would you receive it this morning? Amen. Our reading is in your bulletins. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Ua tu o ia i le au vai o le vai o Kenesareta. Ua fetuleni mai fo i le motu o tangata i a te ia e whaalongolongo i le fionga a le atua. Maliwa e lea o ie le tasi vaa, o le vaa lea o Simona, ma whaatonga atu i a te ia i a whaa i titi atu le vaa nei le au vai. Me nofo lea o ie i lalo ma o atu nei le vaa i le motu o tangata. Tali mai Simona i a te ia, le ali e, wa atole po wa tinga ai nai mātou, le ini mea ua maua, ai ona o lau whetalainga o te tui fuai le upenga. Ona lato whai o rea, ona lato si o mea lea o rea o ia te lape, o masai ai no lato upenga. Wa lato ngeno atu i o lato o i le tasi vaa, e o mai e fsosoani i a te lato. Na lato o mai lea, o whaatumo i lato vaa uma e lua, o tali ngō ngoto ai. Ua Simona Peteru, o na whapa ule o i e tu i vai o Yesu, o whape mai, lea i e, i nā mani o se atuia o i a tea, a wawa au me tangata o sana. Wa uofo o ia ato mai lato uma sa ia te ia,
Wā o le auia ua lātou maua. Me fu pesku maltasi. Ia te le maile tu ala le tātou whetau ni whaamalono I upo ana whio pa ia. Tuma watu pe a te ia na lava vi ima. Nei se I o il whapabau whapabau lava. For Carissa and some of the other ones may not have the facility with the language of our ancestors. If I were to summarize the reading this morning, it's this whole idea of universalizing the abundance of God. It's letting go of the scarcity mentality and replace it with God's abundance. It's going from this place where there's not enough to this place where there's plenty. And it's not necessarily abolishing one in favor of the other, but it's having two ideas existing simultaneously in tension, such that you're able to pick one or the other without loss. This is a transformative part of the ministry because no longer are these disciples fishing for fish, but they're fishing for people. So if there's one thing that you gather from this sermon, it is that. It's the universalizing of God's love, God's abundance, such that many people receive it. So pe o le ao le nao manatu I le tala lea na tātou whaitau I ai. E pe o le tau mawhai leo le li I siki I lunga le waaia tau tai o le ngātai whale. Na ia oa ne I whangota I le papau, let's say. Ai tutu le waa I le loroto ina ia whangota I a tele. E mali e ale tala o masani tātou e mawhai ana oto mai nai leina nei nā e tātou te mafo whaumata kleki ai. Le memo mua lapa, pese I ua sa vali atu le li ai o atu tangata e fia sa ili I a te ia puani a o onga. Le whatau maana li liu e le li le vai e whai mawaina o mona whamalo lo le au ona le tasi tangata o le malo ia le whaua tele mai o whamalo lo o na manatu lo le o tangata se pea I ai le mele tupu I ia na lolofi mai lola I e le li e latu la le li I le tuloto o mai tangata o feomi mai o na fiamana mia role e ia o se mea e nofo ai o wa ai atu o iei waa o le tangata o iai o na nofo ai le I luma. So me mo mua lava lae e tātou te iloa, e pei o le ngā luenga na sa waile li, e leo se whangota, ai o le aoao, o le tālai o le tala le lei, o le whapula I tangata,
le malo le tua. O le memo mua le nana mana o le li e whai. Ia o mea lavalana iai na whaonga e le li. O le vaa o Simona e le asona vaa. Ia pena iei ia le manatu o le li e mwhai o na whaonga e ia. Mai afa pea o tusi o no to le manatu mua lea. E le o whaiva uma e mawaia. A na o whaiva lato te maua. E le o whaiva uma e mawia. Te le au whaiva e asa. E o atu tai e tasi. A na o e whaiva lato te maua. Peo lesi lea manatu e tele ina taia ai ia le o tangata e whangota. Le fuina o na po e le se me maua. O le amela ato e o ai. Ia ole pumoni lava le nā. E le o whaiva uma e maua ia. E na o e whaiva lato te maua. Iwa umalo lea o ngā le li I le asona. Na whai atu rele ia Simona. Simona tutu watu le vaa I le loloto. Tu I lalo le upenga e maua ia. Whai mea Simona, whai mea Simona. Leli ia walo le pōna pō. Mātou whama ngota e le eise mea maua. Ai ona o laufeta lenga. O te tuwina tuai le vai le loto ma le pena I le vai. E pe o le mea le nā tātou te iloa I nā. E pe se I e tā ua le tangata e whaia le whatonuma. Ana whaatonu e se tangata e le manino I a te ia le upumoni. Atonu e whingatā o na tō anga Simona. One thing that you might want to note is that people take instructions from people in authority, but they are readily taking instructions from people that have authority that comes from up high and also experience. I'm thinking if another fisherman were to ask Simon to put his boat into the deep and put down his net. If another fisherman with less experience than Simon would ask him to do that, he would not readily obey. But Simon said, you know, we've fished all night, didn't catch anything. But because it is you, Jesus, because it is you that is asking me to go into the deep, therefore I obey. The second thing you might want to note is that a lot of people like to fish in the shallow. Many people like to play it safe. If you reflect on your career and your life, including mine, I realize that more people play it safe than not. That people remain in jobs longer than they need to because it's nice and safe. People stay in an uneducated position because it's nice and safe. It's too risky to go out into the deep. But yet that's where the fish is. I was just talking to a friend of mine not too long ago, and he applied for a managerial position and was turned down in this company after many years of serving this company. And he hinted that perhaps he didn't have the paperwork, he didn't have the credentials necessary.
But if you really double click on that piece, you will discover that he has always played it safe. He has always taken the road that everyone else travels. He has always skewed sacrifices, individual and corporate. And if there's one lesson that we get from this story that's been in our canon for 2,000 years, it is this: go into the deep. Take risks. Yeah, we know the story wa Fayatu Peteru ona o lau whetalenga o te tuwane ai le penga o tuwane le penga I lalo e tama o le mawhaiuna toso mauna o telelea ngeno atu la I o lato I le vaa o isi tamalata se o mai e fisoso ni mai ni lo plame la fai le nei abundance le nei tumu le nei tele o mato o maua o mai no leo tama o fatu tumu vaa toea a ngoto vaa e lua we loe petelu le me o tu ona whapa ufa o leo I vai o leli. Whamailan tawa leli I aru ese atuia mai a o wa o a ure tangata asa. We all like to play it safe, but Jesus is asking us to go into the deep, take risks. It's not uncalculated, I don't think so. But I think the heavy lifting is on Simon. Not necessarily the fish, or the gear, or the equipment, or the boat, or the weather. The heavy lifting was on Simon. And when Simon realized that, he fell on his knees and asked Jesus, "Go away from me, Lord, for I am a sinner." Lisi ngā luenga na whamai sei e whai e le perifeta. Whamai e sau e whakupula mata o tangata tā waso. Eilo manatu e le nā o le whakupula o mata whaletino o le tangata. A lisi ngā luenga tele le Mesia o le whakupula o mata whaleanganga o le tangata. E ila le tala le tato whita wina nei. Masalo po le wha po le li mai lea o wā venga na whai e le li. Talo le mafuta mauna so. Ai whatu a moto I fo lava I a Petero le neila mona o le whatawa. Ai se a ona ua lata I a te ia. Ngā ruenga lea na whai e le li I le waina. Ma mao ese mai a Petero. Ngā ruenga le na whai le atali I o le taitai au. Ma mao ese mai a Petero. E no ua hoi e le li. Lana whai balo whili mai na wa taku e le li I le se o lana whai e wa holo whai. O nana la mona I e Petero lona whatawa. O le sina mea tele ina misia I e tangata le li ai se a langa whamai alato o le li o le me whai o le abundance o le me whai o I le ma whai lava o na tupu I nei a le teimi lo lava e submeta I le tangata lona so I fua I le li le teimi lava e ola ai ke riso I tutonu I ate ona leto e iei rola ia o se tau waanga. Ona leto e whete e nai no lea o lo fina ngalo. Ma le fina ngalo o le tua. I think o le mea le nana I loa e Simona I le aso le nā. Si e lea se tau tai matapala e tusa me Simona.
I loa uma ia alo ia. Whetoa uma al whangota I le pō le eise mea na maua. Auna ko whetalai le li e tu le vaa I le loroto. Na whamaiasi mona. Se le mea le nā le li ia. Auna o lau whetalai. O te tu wina ai le upenga I le loroto. Ni a whaleli. No wato turi Peteru ma whai atu I le li e maliu ese mai a te ia. Whamai le li. O e te whiwhi. O wai a mata nei ona e maua tangata. O e te whiwhi. O wai a mata nei ona e maua tangata. Peo le isi le nā aporo I ngā le li e le ngata tu le vaa I le loroto. A le isi le nā na poro inga na whai I a Simona Peteru. O lo whai mai fo I a tātou le nei tai ao. O e te whiwhi. E a mata nei ona e maua tangata. No whaamba wa ai I mea ro tutupu I lo tātou o tunuku. Le ngata I le tape ina e le Palestine ia Department of Law. E le ngata I le tau fia o tupe mai le alu I fafo e au noa ma le fesili ina. E le ngata I le tipoti o tangata e le titaona nofu I le atunu nei. Ia isi a mea fo ia tutupu I a tātou I le e Iafi, Pacific Palisades ma ngā utatu I a tātou. Soro te te o lo whengai ma tangata. Mafo whaulawa I mea lo tutupu. I lo tātou tala whātai e whito tonu lava ma le tala lea na tātou whito wina. Whewhe tangata. Whewhe fo si pona. Mea walaina whewhe si mona ono wale I loa e ia po whele mea sako. Tangata ata mai I le tūloto I Kalileia. Tangata e whalango lango I lona malosi. Ia le wa mai nei e le li I seisi. Whapupulaina o na mata. E sili atu nei lole I loa ma le vaaina iai o ia. Iona pa uro le iona turi vae ma whai atu I le li I. Alu ese atu ia oe maa nei. Wa o le tangata sa. Fesili mo I tātou, o le ase o onga o le nei tala I a I tātou. Le ase o onga I a tofu a tangata ia, malana tali. But you need to find a local cut for you. You need to find a local cut such that your will is consistent with God's will. And to the extent that you have that, then you will have this thing that Christ had. This being comfortable in his skin, where he walks around on earth and regardless of where he finds himself, he always finds sufficient stuff to preach the gospel of his Father. He was just walking around the water and he saw the boats and he used the boats to further his Father's ministry. Ia, pale angata mai ia upu o te pena. Tony ia lofa le tua ma ia whamamalama e lo nā nganga pa ia. Ia nā fionga mo I tātou. E usu mai tātou pese mulmuli. Te ina tātou I tātou whi pese.
At the end of myself, I'm empty and dry. I have nothing to give but surrender inside. Let down your legs. This is not the end. From now on you'll be fishers of men. Follow me, follow me, follow me, follow me. At the end of myself, just because I found it, I've been looking for, but I'm swallowed by ocean. Throw away all your storms, find forgiveness in me. Let me be your dear passion. My daughter, you're free. Follow me, follow me, follow me, follow me. At the end of myself, I've been things my own way. This moment upon me, now it's death I will pay. You know who I am. I'm sin sacrifice. Today you will be in paradise. Follow me, follow me, follow me, follow me. Who is this man who promises? Who is this man who loves the least of these? I am the promised one. God gave His only Son, and those who believe will live eternally. The end of yourself, just follow me. If you lose everything, just follow me. I will give you new life, just follow me. Follow me. Look at the end of yourself, just follow me. You may lose everything, just follow me. I will give you new life, just follow me. Follow me. Mana tuaina le tala ile. Le manu failele no faiona. Na lele. Ko sau nei ua o mingo ma manu ele lo felele. Sa wala ita mai ia tala mai le mea sa lele ai. Tau I manu ia e le mwhai le whelele. Tau I ele mānei ama le mata o fio le. Lalo langi te le. I nai manu ia e le te leo lato lalo langi. E le mwhai le whelele.
Tau mai mea maulunga na ae i ailana lele. Mata mo fie o le tua i nai manuie le mawhai una whilelei. O mawhai nai yaso, nai ba yaso, mawhai masina. O whai pe lawal ngā ruenga lea le manu lea. Rita mawhai e au mai le mea lai ngā i lalo. I nai manuia le mawhai una whilelei. Mawhai tausanga. O te lea tausanga. O le mea lau e tupu. E o ofo i le manu lea sa lele. Ua ngalo fo ia i ona lele. O na whaia iala i o lato sa ninga e masani ai. E le uma whai ona to e lele le manu fo i lena lele. O man tuaina le taral na ona pese i o le mele na lewo yesia goptama i sa vali. Mai a whai ai nofo pea tātou ma whamatala le tala i le lofa ma leanga le leo le tua. Ai le while lei i tātou ma experience. Le lofa ma leanga le leo le tua first hand i le melo loto. Ono manatu rola ia ua tautua penga i ngā ruenga nei. Si o mea o tupu te aia tausanga e tele. O mea o tupu o lei loa le manu lea na lele. O ana tala fo i ie ave i manu ie le whilelei. Ia o wha ngongo tangia. E pia o matuaina lal tala na o nei. O tele mena alfa penala tātou e kalesia. Tele mena fa penala tātou o lotu. Tele mena fa pena ia tangata Samoa o lo soifua maola i le diaspora. Ai se a leanga o tātou lea na o mai me whilelei tangata. Tātou wa ia o tātou tali malo. It's bar none. Ele ma whai ona whatu sa lia. La tātou sa ili malo, la tātou tautua i le tua, e le mawhai lava e seisio na maua. Le o tātou o mai i nei, e pese i o whaangase i tātou. Ona o popole i lea, ne te ua vale tu lima la tātou tofi. Te iaua ngalo ia i tātou na whilelei. Le tātou nafa, le tātou tofi, na whaua i tātou e whilelei. So o te talo a tātou te ape masala lau i le neiva yaso. E wane i ngalo ia i tātou le mafu anga ala ina whaia tātou kalesia. Na tātou o maina ia tātou whaalongo i tala. I le lofa malanga le leo le tu. Iu tātou wora i whilelei. Whamaile lei o se whaalongo ia o upu ai le whaia e ia. Ia o le tangata valea, le tangata na. A le tangata whaalongo i upu ma whai e ia i le neiva yaso. Te whatusaina o ia le tangata poto o whairo na whale i lungo le papa. E ho mai fui tā whenga. Ia e mausali le whale o wa o mau le whapai. Ia i manuia tele le ta ape ma le saralau le tātou nuu le neiva yaso. Ia mawalo tō malosi. Ia oani i whaangaseina i tātou institution o Neila Rolangi. Tātou waena whaia le tua i ona whatusa pa ia. O manu e whilelei i le wātetea. Ia la tātou whai ule nei sauninga i le tātou. Let us pray. We have come to the end of our worship. And the message is clear. We ought to follow you. We thank you for the invitation. We ask now that you give us the courage, the boldness to go out into the world and witness to your gospel.
O mātou o ili si unga o le nei tāpua inga. E whatau waala o auna. A o mātou lafo se watu ili ngā ruenga whaiwhi pēa lo o nganga pa ia. E moli o le winga moni o fionga i o mātou tangata ngā rurue. O le a mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tu no tele o Yesu Keriso lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tu o le tamaa. Man mafutanga le motusia malo wanganga pa ia. Lunga le yak matou malau whanau whatuatua le lalulangi au au. Nei maso umai o ili whapavau lava.